ayikho into ebuhlungu njengokuthi uthande umuntu. The time umthanda yena akakuthanda akanaso isikhathi. Lapho wena uyamthanda ufeel ipain yokuthi uyamthanda but yena akakuthandi. By the time naye esedlalile abantu esezocapha phansi sekuthanda wena usekho lapho. So it is very sad ukuthi kunabantu besibatshengisa uthando bethatha noma kanjani i-effort yethu. Now sesigive up phile sesithi no ayilimeze itsheni imabona bevuleka amehlo bebona ukuthi hawu yangiphutha i-relationship. Unfortunately sekulate. Ayikho umuntu ongaphila ngokuncenga umuntu. Kade wawuncengwa utshengiswa kuthiwa enza ukuthi nokuthi ungakwazi ukwenza. So usubona sekulate. It's too late. The relationship can never be fixed now. Sekulate. Sekumele uaccept lento okuyona situation okuyona uyiaccept because ngiyisashintsha. Yebo?